Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Бародарони қандим, навасако, ҳавасако, наверако, аберакои қанди бобош хушру бишинен як видеои чӣ бугум? Як видео мекунам, як видеои бобигӣ мекунам барои мухлисо, барои дӯстдорони бобоҳои хутун. Бобои хутунро дӯст дорем, ин боборо иззат ҳурмат мекунем. Ва он нафароне ки мисол дар шумо ҳақорат мекуна, бобора вай бобои худшо ҳурмати иззат намекуна. Ин фактай. хоб сари мақсад биёем. Ман ҳар саҳар мехезам, душанбе мерам. Душанбенҷон. Душанбе мерам, тамошо мекунам. хай душанбе беҳад шаҳри зебо, шаҳри гулҳо, шаҳри бехатар, шаҳри сабз, шаҳри ҷавоноро мегем, хато намекунем. Шаҳри ҷавоно, ҳамин қадр ҷавоно бисёранд, донишҷӯ охи бисёранд. Абобош чико мекунам? Меравад тамошо мекунам. яъне ки як видеом гуфтагим ки кайфават мекунам, газават мекунам. хай як вақтам хушӣ кард, кам тараки видеои чӣ кардам, хулоса карда биём кайф мекунам дар душанбе. роҳат мекунам. яъне чӣ хел? ҳамин доморо ҳамита нигоҳ менамам, та нигоҳ мекунам, роҳат мекунам ки ин дар душанбе ин хел домаку дар давраи союз намесохтам. Чӯ намемондам? Намесохтам. дута армянский дом буд, тамом. Дигар ҳамаш домои ҳамин оли домои давраи союза бинем қирқия дар пеши домои мо. Ман кайф мекунам, роҳат мекунам. пешрафту тараққиёти тоҷикистони азизам. шумо ҷавоно медонед тоҷикистон чӣ хел буд пеш? шумо дар хел ки хест ҳамин хел тоҷикистон ҳамин хел шид. тоҷикистон дар давраи соҳиб истиқлолият ба даст овард, ба ин хел ободу зебоу пешрафта шид. я ҳарчанд ман сухан кунам, кайф карда гап занам ку баъзе номуҳтарамо гапшон меян, гап мезанам, хеле аҳамият наметем гапшо инуда. воёро медонӣ шумо ки биё сари мақсад биёем. ҳам хел кайф карда, роҳат карда, тамошо карда ҳамин нигоҳ мекунам, роҳат мекунам. рафтаистам ки як зан модар бобо бо зан модар меге бо зан модар меге безан модар мирдагием мо мардако мирдагиам. зан набоша мирдагиам, мардак мирдагиай. безан ҳаёти зиндагонӣ нестай. хунада зан набоша мегӯям ки матори хуна нест. то боборо намедонӣ. яке зан модар ҳамин хел омад, ҳамин хел даст бардошт, ҳамин хел гуфт бест. ма гуфтем якҷо омад, чико кард? баъд хай дуромад шиш, гуфт бобо, нагуфт бобо гиё мерай. шиш тамҷа ҳамин хел вай ба ма хай камтарак ҳозир хуна ҷамъ мегир кесем ку мегӯям гап назанам, занако қати ҷавон духтаро қати гап назанам ки қадар шантаж кезем ку шумо шарманда кезем нанакохи. мегӯям гап назанам, ҳушманд пантай карда рафтаистам ки мега бобо лавай васачокаи мега ки бобо як ҳодиса шид. худои ҳодиса паноҳ бузад. қадар шаҳри зебо, ин қадар амнияту субот, чӣ ҳодиса шид? гуфт як мошина сувор шидем, гаи маънуш кард, наистод, гирехт. вай ҳайрон интересоват кардам ки оё ай гаи гирехта мешавад? гуфт гаи гирехт. ман гуфтам хай ку нақл кунем, нақли оригинала бифаҳмем ку чӣ хел ай гаи гирехтай. то ки гирехт? гуфт ки ҳам шофир. гаи маънуш кард, наистод, ҳам газ дод, ай раи калон буромад, дуруни хунаҳо қади, танкучаҳо қади, пасткучаҳо қади, дуруни домҳо қади, чиқриҳо қади, баландиҳо қади, анами хел мега зада рафтаиста. мега мо ҳам қапидем скамейкоро мегем додар оста чӣ гапай сароай чикоай рафт. мега хай дуруни чӯ қати рафт, ҳамин хел ҷои хилбат қати гузашт рафт. мо гуфтем хай гирехт айгаи гирехт. ба ма гуфтам гирехт айгаи? ҳайрон шудам. ма гуфтам ки айгаи ки гирехта боша кор осон буда, гаи маън мекуна мегирез мера. ақлм туғӣ нагирифтааст ин гапҳо. айгаи гирехт, айгаи чӣ хел мегирезӣ? ай чашми давлат чӣ хел мегирезӣ? ин қадар камераҳо мондагиай, ин қадар бисёр посто, бисёр
الو ماشین فلان در اونجا نروشنی کرد این اینجا تو پیدا نمیکنی میقپاند میقپاند کامرا رو میبینن میقپاند گجو میگریزی ایگایی گرخت میگه من حیران شدم بگه بابا میگه میبره اصول میاره اسم میبره رو بالا میاره تروزه میبره شو کیفش انمی دامی گابزنی ایدا ایگایی گرخت بچه خوش به حالته ایگایی گرخته یک کلمه ده نمیدونه ما هیچ ممکن نیست یکی ایگایی یکی املسا ای امنیت ای چشم دولت چی خیلی میگریزی یکی چی خیلی خوب میپوشی میگن کو چشم دولت خوب پوشی دیزی ها سفرا قدم میگه که گرخت گفتم آخیرش گفتن آخیرش چی گفتی گرخت اومد امیه تانکوچه برومد که ماشینی گاهی در پیش شد بدونی گرخت جونم هاد به تراسد بروم که تراسد ببرم ماشینی گاهی در اینجا دیگه ایستاده گاهی فرومد بوته داکیمنت پاکیمنت امرا کشید گرفت نمره رو امرا کام گرفت داکونی ماشین بروم گفت های که اگه گفت گرختنی من تو همیجا شما بفروین اگه باره پیاده و جوان کارا شما رو میبینیم که بعد میگم که 24 ساعت ویدیو کنم با نگوی نماز نخونم حاضر نماز اومدم 10 منوت ویدیو میکنم باید این کار میرم نوشگرم تو فقط شما دارم متهم برای نماز خونی میکنیم نماز الحمدلله میخونم شاهد رو فهمیدی با جورا خزمو فرومدم او برافت اینا اومدم اینجا گذاشتم که ترا من کردم ترا دیدم با بجونم خیلی او جوانی محترم نواسای قندی بابوش هیچ وقت من میگم با همین طوری ریشی سفید میگم که هیچ وقت ایگایی گرفته نمیشوه هیچ وقت ای ملیسا گرفته نمیشوه هیچ وقت ای امنیت گرفته نمیشوه هیچ وقت ای وینی گرفته نمیشوه اینو چشمی دولت هم یا چشمی دولت هم پاگون دارم فهمیدی؟ انا میجاده چیاشون قدر قیمتشون نویسندگی دارم اینجا آیا چی میگریزی؟ ای چشمی دولت گرفته میشوه نواسه قم خوش به حالت نه حاضرم خوش به حالت که به یگم اواریا تو اومدی دارم اینجا پیش گایی دار مثل گایی شما رو من کرد گرفت دوستم ایگایی چی میگریزی؟ ای چشمی دولت چی میگریزی؟ او وقتی که گرفتی گایی بعد دیگه پریدوار میکنه ماشین گرفت همین رو دستگیر کنه همین رو بخواه بگی ما بودو وای مستای وای دیوانای وای مثال یکم کوربوری تروریسم میدونی چقدر کارو کردن تمبولی تو میگریزی گناه کردی گناه با وزمین کردی جوا اولیم کو با یکم جدا صدمه نکردی یکم بوده که یکم آدم نزدی اگر میزدی پشایمونی سود نداره بچه گایی وظیفه شد اگر ما گایی میشیدم من دوبینکه بود چیورم دوبینکهاشون کاسکوشون خیلی پلاسماسی خاطی بزنم میشکنم و دوبینکه بند رزین دادن در کار کمی همین در میونش بزن یا تو میگریزی آخر این قدر مثال راه مثال وای میکنی در راه چقدر زنها از مادرها از کودکها از راهگذرها هستن یک میزنی میبره چیکار میکنی پشایمونی سود نداره دیگه هیچ وقت نگریزین جنایت کردی جنایت بسیار وقت سهوان میشه قصدن جنایت کردی با وزمین خیلی همه میدونم وجود داره سوت پراکرور یا همه رو میدونم اون مردکا یا امر دامجه کار کرد نمیدونم که تو قصدن کردی یا تو سهوان کردی خو قصدن خو سهوان خو لبوچی بست جوتا بست اختبار زدوات که تو کم ترک سبوک شوا گیجو میگریزی گرخته نمیشه نگریزین آفرین با این شیر مردای وطن با این گیو میگم اگر من یا تو یا لبوی کسی مرا تماشا کسی یک بیگه در قوت همین گی بیست در همین شمال و شروع شد تندر و چراغک بیست همین سرده در تای بارون بیست ریگروف که راه را ریگروف که یک بیگه بیست میخیزی میگریزی میره میگو که ای مد نمیست میگه آفرین با این شیر مردانی وطن با نام اعلی قسم من گفتم قسم میخورم همین گیو ملسو همیو کو ثواب همین دنیا و هم قیامت هم میگیرم
این قدر مردم برای ترتیب و نظام، برای رها، برای سو تستر همین مردم با جو خانه و چون برسن ماشینو سو تنبشوی برای همین قدر مهنت میکنن. باید ما گایا رو بینیم که یک چهره کشاده قطعی یکی برادر خدمتگی و خدمت میکنن برای ما و شما که نخواه ایگایی بگریزی. ایگایی گریختن نمیشه، گریختن در کار نیست. گناهگور بیست گایی را فریب کرده نمیشه. و خوب گایی و یک امر کار کرده ملیسه را فریب کرده میشه، گایی را فریب کرده میشه، گریخته میشه. آیو گناه وزمین کردی نگریزین. خواهش میکنم که چی گناهی کردین، چی مثل حالتوی شید بیستین یا که برین بگین من هم خیلی گناه کردم برین بگین گناه آشکار میشه. سرمون زنده و سربلند باشین. وقتی کار شید کار میرم محتاج هیچ که نمیشم، به احمد هیچ که نمیشم، میرم کار میکنم ولی زورم خیلی بود ویدیو با بگی زنده و سربلند باشین. خلاصه کردگیم نگریزین که کاروختم وزمین میکنیم برش نمیدونم کانتوفکاش کنیم، یعنی میشه دروزه، یعنی میشه پهمای یا کانتوفکاش کنیم. چی میگین شما؟ خیلی گپ زنیم کو